Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. Hvala, Goco. Namenjene prvenstveno našim sugrađanima pod dejstvom droga. Oni sada pažljivo prate ove vesti, mada im nije baš najjasnije da li su stvarno čuli ono što su čuli, kao i da li zaista vide ovo što vide. Slika na vašem televizoru počinje da nestaje. Trljate oči i nije vam jasno šta se dešava, a onda vam se odjednom učini kao da ponovo vidite voditelja turske televizije koji vam govori Allah imanet, Allahu ekber. Što je naravno nemoguće jer nemate turske kanale na kablovskoj televiziji. Nekadašnji predsjednik Venecuele Boris Becker sleteće večeras na Nebojšinu kulu. Boris Becker, dvostruki osvajač Wimbledona. Na glavnom stejdžu radiće DJ Ramadanovski, a na glavnom odboru DSGS Plusa 20.000 vati plus stroboskopi plus energetski napici plus G17 šampion Roland Garrosa od 88. do 91. godine. Fiskalna politika Međunarodnog monetarnog fonda, ekstazi, pečurke, kokain, LSD značajno će uticati na ekonomsku transformaciju našeg društva, hašiš, lepak, heroin, u stabilno tržište Evropske unije. Puno boja i različitih oblika, neobična muzika i zadivljujući ukus hrane, ponovno otkrivanje smisla i novih vrednosti u stvarima koje nas okružuju, kreativna stvaralačka energija, nadahnuće, inspiracija, duhovnost i prosvjetljenje učestvovaće u seminaru pod nazivom Kratkog daha. Sa druge strane, bezidejnost, sivilo, odsustvo zvuka, mirisa i ukusa, besmislenost stvari koje nas okružuju, ljudi zombiji, zarobljenost u realnom, bolest, zidovi, rešetke, krv, suze i smrt pripremaju tribinu pod radnim nazivom Batalite drogu, tripujte na suvo. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite dalje uz naš program.